apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek? Wen tatang, ilakad dagiti papeles, iti kasta ket legal ti amin. Di ka mababalaw, no kasta ti kayat mo nga ramidan, anak ko. Sipod pa'y idi ket planok dayto yan. Saan laeng ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Ket itatanaragsak meten iti den na ti sabali a babae. Panawon meten tapno aramidek ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ko. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat, tadamot problema ti matris mo. Inaklon kun asi pupuso ti kastoy akasasaad ko tatang. Amok nga imposible nga agsikugak. Ni Valerie laang tinamnamak ita tatang. Amok nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta, anak ko. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanya. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenroll ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian yo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man amun no anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat na pa'y atulungan ti saan na akadara, ngem dagiti kaanakan na. Kaya't na siguro mo't ang mapadasan ta agbaling nga inaa. Sa balilat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwarta na rin tabakit. Noon yaman ti desisyon na uno plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, tanagrigatam na dayta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto, ti kasday nga aramidan na. Agasam nga'y tapagadalan na pa'y dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo, bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga ita ti aldaw, Brian? Dumtang to ti panawan nga agsangit dayjay amarivek. Unay kan. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pa'y kiti day tang ampun na? Ay nawaw talaga. Ni Marivic nga tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pa'y day tang ampun na, ta matulungan na. Dagiti nga'y kaanakan na, awan, di na pa'y maikan iti allowance da. Eh nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo mo't kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti dayjay a Valerie, itad na latta kuman kadagiti kaanakan na akadara na. Inya, Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan ken kwa na inton kumapsot, kat saan mo't nga rod nga agsikaw. anda mo't panunot ti kapsat mo. Nanakam ni Marivek. Pat-check nga dati plano na para ti biyag na. Ay na, diwa mo tatang, saan analaka ti agsasao kunak tumal. Anda mo't tiniti kapsat mo dayta No may papaniti dayta banag. Isumit tayong ti makamong agdesisyon para ti pagina. Agrubuata kun, Mami. Mabiit lang nakong. Ada ka di ibilin nyo, Mami? Naibus samot din ti allowance mo. Ada pa'y laang nabati.
Sa anak met ngamin unay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita amangan mat no agbisbisin ka iti pagadalan nyo. Saan matkit di, mami? Awan rumbeng apagdanagan nyo. No maibos ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, mami. Agrobuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain tasan agastadora ti anak mo, Maribek, anak ka. Siya na kasi tinado mga ampun dita. Saan mat kiti tatang? Ba nag-apagyamanak launay? Agasem manday ta apan ang isakit mo iti ampun mo, Maribek. Oh, anya man ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mo't ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa iti tumulong iti sa bali a tao, ngem ti tumulong kadag iti kakaanakam. Saan asabali at tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara dayjay nga ampun mo. No siya, imbilang kun kaspudno nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adag iti kakaanakam ti tulungan. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam taw dagitang aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang abay may sa ti aldaw kunak tumat? Apa yan na nakaw? Nan ano ka? Diya ka mo tatang. Basta maditirik na. Nawaw, agpa-check up ka nga ro doon Wan tatang. Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay meten. Uweng, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apak. Uwing gaya, pagpa-check upan nyo inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasaya at bignarod no kasta. Tapnusan kay amarigatan nga ag-commute. Asino di mawag bakit? Tinalaing akabsat ko Anya tinyawag na ka. Adda ka no hospital ita. Apa nga day di hospital? Anong tikapsat mo? Diyak amo Kimaro siguro ati an na yun na. Ay gat mapan mo sa rungkaran Masaduta. Kan may sa, busy ak matlaang. Da si naging Cyril ngay. Ay na, sigurado masadut matlaang dagiti anak mo. May mayat lang tamot ano bisitaan nyo tikapsat mo. Ay na, kas na kunak itayan, busy ak Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitan asarong karak day tatao. Di ka agungot bakit? Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumat ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw. Kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikason ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglain ngayon tamayatin tirik na manakaw. Wan nga rin tatang. Saanin ang mabalin ngagbanuga? Di mo unay ngamin Numabalengkit may salaang kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti ag-surrender. Naimbaglain tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mga ampon ni Valerie. Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanakak idi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awandang agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kaslada kas unay ti ampun ko. At dalat taday-tay ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda daytay ti tao, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Rubey. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw, kat awan kayaw ngagpakita. Uray di masansan ti panagapat a kini Fernan, kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod tatang. Hey daw, sa darasunday ta anak kaw. No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit. Ngam da ito'y titandaanan na tatang.
Awan tinamnamaan na at tulong, manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga, kat madlaw at ikwarta lang ti kabsat mo ti pagin-interesan niyaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na, tatang. Ya. Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kabsat ko. Noon na saya nga ibaga, pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag ka. Kat anyangay, naragsak kan, maribeg. Ay nawaw, apay akas tamanan manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan daan nakapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok ha? Sipod pa'y ide, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Isu a pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung nga imposible nga agsikukak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y balay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu manang. Saan tay ko mga ipasa iti sabali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, Mami. Sa dino ti ayan nyo, awan magtao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital anak ko. Anyat ar-aramidin nyo dita, Mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti kasasaad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay ko lakitaan ni Apong, Mami. Adda pagluganam, Ag-tricycle laklatan, Mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Ay day, ang yaman ak launay apok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wen, isubat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agandandat ka. Agpakada akon, Mami. mala agan-anad ka anak. Ikandadom ana imbag ti balay, ah? Wen, Mami. Na ospital mo't gayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay daw, sarungkaran nyo mo't Busy up. Kas tamot akanayon ti bagam. Busy ka akanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagi jay pailaang mo't ti kunam. Sandamot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamuka man lang. No siya, sarungkarak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, no mapan ka. Di na kampilitan. Iso asaan anak kaadal dagiti anak ta. Kas tangamin ti panangisurom kadakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang, no anya tibilin ti doktor, iso tiaramidan nyo. Wen, anak ko. Ni, apay kasla saan kay anaragsak anak kaawit tayon. Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sabali ti ugali na. Iso apa nagkunak, husto laang ani Valerie ti tinulungan ta tatang. Ngamin, isumat ti mangisaksakit kadata. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga rod tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanan tayo, Mami. Apong. Wan, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay tatang, mangantayon. Umuna kayo namangan. Sa anak pa'y mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin tatang, masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, inton madamdama. Naimbag man ta nakaruar kayo matlang adagos iti ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkara di ospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Tian niya, tatang. Maawatak itan. No apay amas pinili ni Marivek ti mangala itampon na.
ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di yung man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay man ay. Tatila mat ibagbagana. Anya? Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanya kon. Ay nawaw, aging ka kadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at ahaw ti tinulungan ti kapsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot day jay. Isu damat tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit? Husto ang tinaramid ti kapsat mo. Kita kat agapit mo nita. Nasingput ngamin jampon na. Kasta pay lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan latam mo. Sapay sa pali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Nanya mo tin sursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isungaklo namon bakit? Amok aday nga ugali yu timay sa ama kagapo. No apay a pinili ni Marivic ti tumulong iti sabali a tao. Ngem ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! At datay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma. Ngam no maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Isu adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, an-anun tadara Fransya anak kaw? Ni tatang mat, syempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-adago si target customer mo. Tatang. Sigurado mlaang anadalos ti dara ginatang mo. Syempre, mata. Paborikang pa, anak ko. Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang, tatang. Ay, tawo. Panunutom mo dagiti customer mo, ah. Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang, tatang. Amok tar aramida kanya. Padamat gayon Betamax ala kung bakit? Ada. Lakwan nakman nga ron. Taramanak no na imas matlaeng. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa ngay? Betamax nga ron mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve na nabati a Betamax. Isu nga agpili kalatan iti sabali. Kaya't mo ti barbecue, nanang. Barbecue, Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. nukasta, aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, isu anak itak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne.
Adda Betamax ala ko na. Adda nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga men tay Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo anya, Mari Francia. Ay nawaw, adudamot si Kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katun, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunog. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Mala mare, agtugaw ka pay lang arod ta urayam, ha? Wan, Mare. Naimbag man ta, napanunot mo mati aglako iti kasta? Taadamot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan ata, mabalin mo't ngamin ang maisida, Mare. Tipid, kan saan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? Yan, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan, delikado. Nyat kayat mo asawan, anak ko. Aday ta, nanang, kitaan nyo. Half cook mo't tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa'y na, oh, kitaan nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan isu akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, naku nampay, nanang. Anya nga rudan ti aramidem kadagita. Ibon lang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarik tapno makita na matlaang akasto iti ilaklako na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tilako na. Awanan maribebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manen, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anya nga rod ti gagaram. Imayak ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi akmag. Kita anaimbag ti Betamax alako, Mare. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yumanan. Ay nawaw, iso nga rod agim mata nga kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Oray di mo isublik ti kwartak, isublik ti lako, Mare. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalaba nang. Ay na, saan akinaarti ti kastoy, Mare? Agan-anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akit na makit kita pa ilang tinalabaga, Mare. Ay nano, di mo kayat di saan laang, nagadupay laang mat asaom, ha? Pobre, anaarte. Anyat imay imbaga ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay akas lagap apa kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't laadagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katnoan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan ang masapul ang maamuan nyo? Anyati ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwartak. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day ja babae. Nakaararte ak kanu, kat pobre akmat. Adya, No agsasao, kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong mga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro, ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta negosyo na. Abay,
Anya inaramid mo iti Betamax alakong bakit? Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanda duma a barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta? Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya, kaya't dakla ang adadaulen kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay, uso ti mang dadaul iti padada a tao ita a panawon. Ay, kita am abakit. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi ka ti mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti dayta abanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulak kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaararte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ha? Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day a Fransya. Wen nga raw, binagaanda ka pa iti pobre na arte. Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga na arteak. Saan mo't agaputa pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kan saan analuto amakan. Siya bagay Ay, delikado ti ma-ospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-ospital. Ay, no amo talang kumakas de tilako na. Saan ta kuman aging matang. Nakunampay nanang, pagbalinan damutan nga ayop ti tao. Pabor kampay mo't adag itilakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaan, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsayaatam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan ti tulong yo, tatang? Anya, Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo di tulungan na kan? Ay saanan? Agi na nakay kitdi. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong, adaking ka na ita. Apay analiday ka bakit? Naan ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka bakit? Na, kastapay mo't lang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga Wan atay sulaang mo't tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti pudno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan nga pampanunot. Awan maaramidam no may papaniti dahi tabanag bakit? Karbangan dati agriri. Nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul mau. Dumagas kayo pa anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa,
Pasensyakan, ngam saan kami amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, tasaanan a half cook tilakok nana. Pasensyakan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo, tapno mapaniknakan nyo apod no ti ibagbagak nana. Ay, pasensyakan, Francia. Inton maminsan tulaangan. Fritis da ito'y nana. Saanan, napsugak pa'y may. Naa, Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto nasaya at kunana, ngam agdwa-dwa aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lakay, kukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matantila akong Fransya. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre kada kami dayta. Sana balen awan mo't ti customer ko. Anya, Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danag mun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya miten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mo? Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't nga may ng customer na. day talaang nga agpaiso Half cooked to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Iso mo lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan mo aramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririta kit pobrita ba? Day tati saan nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan naluto ti Betamax ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mo. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay maninda tao. Awan mo't mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglangan Tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Uwanan No dalakit di mabalin na pag-aplayam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Ag-serve ko mga adal day taking ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka na ita anak ko. Sika, tag-desisyon para itipagim. Bakit kamutan? Among noon nga tirumbang aramidam. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.